L-ewwel billboard li nieda l-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni li ġejja huwa kkupjat totalment mill-poster li uża l-Partit Konservattiv fl-Ingilterra 33 sena ilu. Iktar tard intuża f'pajjiżi oħra fosthom fil-kampanji kontra Barack Obama qabel il-ħatra tiegħu bħala President tal-Istati Uniti. Il-President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista Martes Portelli konfermat li dan il-billboard diġà ntuża diversi drabi oħra. Dan il-billboard huwa mibni fuq kunċett simili kemm fil-messaġġ kif ukoll fil-grafika tiegħu dwar billboards li kienu ntużaw f'kampanja elettorali ġewwa l-Ingilterra. Il-Partit Laburista fi stqarrija fakkar kif 33 sena ilu meta tnieda l-ewwel darba l-billboard tal-lum tal-Partit Nazzjonalista Ajutollah Khomeini rritorna l-Iran waqt li Saddam Hussein sar President tal-Iraq. Fl-1979 ukoll il-Walkman sar l-iktar gadget modern u l-grupp Village People ħarġu d-disgha YMCA. 33 sena ilu wkoll Superman sar l-iktar film b'effetti speċjali u Little House on the Prairie kienet produzzjoni ewlenija. Il-Partit Laburista qal il-billboard li issa GonziPN qed jikkopja tnieda l-ewwel darba f'dawn is-snin. Din hija xhieda li GonziPN baqa' mwahhal fil-passat, temm jgħid il-Partit Laburista.